Anya laki din! Okay, nalpas ti istorya. Naiburs mo tentiarakan pulutan. Kasano ngayon, pareho nyo? Agi istorya tayo pa ya. Uy na, gamawanan ti arakan pulutan. Ni, awang karon ti pulutan, paray. Problema ya data. Kunakay, nga dapay kwartam. Kaya dapay dapay 500. Ay, umanay dayta na paghatang iti arakan pulutan, paray. Ay, asinaw ti maparkumatang. Ay, siya kaw. Hala, urayan da ka nga raw dito, iparay. Nakaluto ako ni itiin na po, Jenny. Ay, mabisin ako, nanang. Maganda yun, Awan pa'y mat ni tatang mo, binilin ko agumatang iti sidaan tayo. Saan manan nga agawid ni tatang? Mun nga rod. Katni, anyan ti oras. Ay, inka mang kidikitaan. Tamangan numakiin inumanan nga agpaisaw. Sa pulak manan? Pang sa pulak nga Ijay apag-iinuman da. Ay, kutno nagado ti pag-iinuman da. Kumatangak man iti arak, jay kadakkalan. Ay, mabit lang. Uncle! Nakita yung ka din ni tatang ko? Ay, berbero kam ni tatang mo. Wan, uncle. Tadya impagatang ka ni nanang ko, asidaan mi. Kitno agiinom kami, balasan ko. Sa dino, uncle? Jay siro kiti santol. Amo mi jay? Wan, amok, uncle. Apay, umay mo pagawida ni tatang mo. Wan, uncle. Tawan ti sidaan mi. Mabisin kami. Tangay si Mang Puitin ti arakan pulutan. Rugyak man ang tiyag istorya Pareho nyo. Nakatakdar jay balasang mo dita po ti santol. Ay na, ni. Ay, Junay, anda ka mo dita? Agawid ka kanon, kuna ni nanang. Ibaga man, Jack pa'y makawit itatan eh. Madama ti panag-shot me, kadagiti ko kumpare. Ay, jay ka no ginatang mo asidaan. Ha? Ay, muna niya. Agdagaham, impagatang ni bakit asidaan. Ay, sos, delikado kan pare, hindi ka nakagatang. Ay, sos. Ay, impagatang kumat iti arakan kan pulutan di paggatang. Kaya't mo asawin, iso jay limagasot, pare. Uwan nga rod. Ay, ano sa nyo pa'y lang tag siday tiugot ti sayo ti Ibagam ka ni nanang mo, basang. Nauma kami niya agsidsiday ti ugot ti sayote. Isumanan ti sindami itay agsapa. Isupay ti binalon may di eskwelaan. Sa ita, isumanan ti sidaan men. Naglaingan na sumungbat day tabalasang mo, pare. Ay, wing kakagawi dahin. Ado ti masiday di balay. Ingkan tanay, sumip ngitan. Adda ka pre, di tapuon ti santol. Amangan nolaan na ka. Ay, ang gawid ak man laungan. Ay, sos. Binutbutang mo balasang mo, pare. Tuloy ang ligaya. Agsyat tayo. Ay, naggatang may tidaki fried chicken apulutan tayo, paray. Saan na kayat nga agawid ni tatang nanang? Aginom dapay ka no? Kat, jay ginatang na ngay asidaan tayo. Awan ka no, nanang. Naigatang na kano iti arak kan pulutan. Anya, ay unay matday tang ama mo. Unaan na pa iti bisyo kan barkada na, ngam ti pamilya na. Ay, mabisin ako, nanang. Anya ngay nga ron ti sidaan tayo. Kapilatan akan asukar. Jak amo no isong mati kayat dagiti adding ko. Ay, naala, tabugoong kan mantika matan ti sidaan. Tata, permin di bartag may, kani kumpare nga nyo. Nakadumugay na nakaturog, tata. Huwag nga raw. Ay, kasano nga yan? Anya kasano ngayon, tata? Baybayan ta dito yun, no? Yawid ta di balay ta. Ganda yun, di balay da. Ije balasyo pa ito, dalawa, katal-talunan. Diyak makaitulunan, tata. Ay, mga matuwang ta di tatamba. May tangarod kay. Di sa mga baybayan talatan dito, tata. Mausawan to madlaing. Agawid na may sana. Sabagay ay agawid ta kitin. Ay, ako rin kita, pakarata pa yung mita. Pare nyo. Pare. Agawid kami na. Bati kan.
magkuyog kami kani Tatandoy. Nay, wen ko na sa isong agawitan. Manang Mirason! Manang! Apay? Apay asaan ang nagawid ni Manong Unyok idirabi Ay, bayam day di atao. Makauma. Napanmanen nakinom kadagiti barkada na. Ay na! Ingkayawi din! Inyilad nan iti karuutan iti ayang tinakkel asantol. Anya, nakitam? Ket no dildil patan dagiti aso ti rupa na. Jay siguro pinulutan daan nagiinom ti dildil patan dagiti aso. Ay, mangibabain. Kitkitaan dagiti tao nga aglabas, manang. Isong nga ingkayawi dan. Bumangon ka magditan awan. Nay, apay ako mandal ka. Kikitain da kan dagiti tattao ang nakaturog dito'y karuutan. Ay, karutan na yan dito. Kunak no, di balay. Bumangon kan kunak na Bumangon ako. Ay na. Ala, magnaka nga gawin. Apay dito, bawat nga awit mo. Magnaka na saya at no di mo kaya't kasaplitan ka dito'y awit kwa bao. Ay, nagungat-kamitan, bakit? Nagungat? Kat no inyinom mo amin jay sweldom, pati jay kwarta a paggatang iti sidaan, inyinom mo pa Makipapay na talaga ni kumpare ta noon, yok paray. Uwan nga rin data, nakaturog hindi na dyan karuutan ay. Ay, yaman latinal yaw itayag. Katawan mo dagiti tattaw ni di pagungungtan ni baka na. Dahil tangamin timadigan ni pare Unyok kay. Sobraan na tayo ginom, maging gasahan na makatakdar. Ay, bayam tayo ito nagsuldaw. Isunto man iti gumatang iti arakin pulutan tayo. Sa bagay mo kidiya, tata. Ay, naglaka kikilan day jay akong parem no arak ti pagsasaritaan. Nanang, ayan nan nga ti balon mi kini ading ko. Ay, awan mat kwarta. Alangan kit di mo't asaan kami nga agbalon iti kwarta. Umapapal kaming tulaangan kadagiti classmates mi nga agmermeryenda. Mabit lang tayo dumawat kini tatang nyo. Hoy, Unyok. Unyok, agriin ka man. Nagsagit ti ulok. Mangtad ka man iti kwarta. Balunan dagiti ubing ama pa nag-eskwela. Kinalkal mo amin na bulsak. Sana yang inalam amin. Kaya't mo asawan? Awanan ti kwartan? Kinawan iti bulsak di awanain. Pulos nga awanan? Gawang nga ron. Anyang ititid ko abalunan dagiti ubing ama pa nag-eskwela. Bigbigatim tag-sir-sir mo. Inyinong mumit gayam amin na kwartan! Sabat ko ang nagnagna. Napan nagtrabaho. Nagnagna ang napan nagtrabaho? Ay, sa dino ay ati pagtrabahuan na? Ijay construction, ijay kalsada, ijay crossing. Ay, nagadayo ngayon apag naan na, manan. Ha? Barang no addagayem na makakita kan kwa na amagmag na, kat sardangan da nga ilugan. Eh, di mo matlainikan iti pamasahinan nga agawin. Kasano ko mga ikak? Kat ginastos namat amin akwarta na iti arak nga ininom da kadagiti gagayom na. O di ba'y amakas la pimpiman, tadi namat amutag nakam? Hey, dagijay mat ngamin ababarkada na. Ay nasaan ama kapagkadkad ni manong mo no dagiti gagayom na ti agkid daw. Angam no da kami a pamilya na ti dumawat, masapol apilitam. Dagayim mo
asimbardang anang ilugan kan ka, idinagnag na ka? Ay, awan nga rod. Ha? No pa nagiinom iti ara, nagado ti gagayim mo. Ngam, no panawan aka sa pulam ida, awan damat amang tulong kan ka. Awan nga rod. Kamin da ka, da tricycle kan motor da. Kunak kan ka kan. Bus-busin na ang daalaan. Oh, anya ngay, nakamiris ka. Ay, kwa bakit? Nakaluto kan? Gaputaing gastos mo amin jay kwartam kadagiti barkadam. Ano sam ti agsida iti ugot ti sayute. Una yan. Nagdagsan ti trabaho kiti construction. Sayote, ti sidan. Ho? Ay kat ano sama? Tanasingpat kamat unay kadagiti gagayim mo. Ha? Siyak lang ti makasango kadagita. Makangag da iti saan dapay anang nangag iti unos ti panagdagda. Pariyon nyo! Apay paray? Dandan ni manan suldo, paray. Ay, wala. Ay katagilibre kan to manan na, iti ilumang kang pulutan, paray. Ay, day talaga yan. Amo mi amas dakdak kal suldo, mamda kami, paray. Ay, wen, ilibre kay to amin, paray. Mayatay. Ay, Day takit kinakin ka, paray. ay, anyat kay to pulutan. Buo, alitsyon ababoy. Ha? Ah, Day ti pulutan, paray. Ina, sige, buwalit so na baboy man, paray. Anya gay, nakasarita mo ni Unyaw. Ay, wan, saan ka madanagan, tata? Nakasarita ka ko. Ay, nasaya at nukas ta. Managilibre ka na tayo, tata. Happy, happy man ay. Nagmayatay. Simang pwede ni tatang mo dyan eh. Awan pa'y matnanang. Angam, nalabsak ida itay kadagiti gagayom na ijay sigot a pag-iinuman da. Agi inom damanan? Wan nanang, ijay sirok tinagdakkel a puun ti santol. Ay, ibusan naman ang ti kwarta na ijay. Ingkayon anawaan nanang. Agsida tayong tumanan iti kape kan asukar. Gastusan na laang iti arak ti sweldo na. Ay talaga mapanak. Mapan kayon? One, mapanakon sakbay amaladaw ti amin. Ngam awan armas yo. Adda armas ko. Daytoy nga iniwat ko. Di iso ti armas ko. Aywan anya. Oy niya gay. Datay maamin dito isang Juan ng tilambisaan. Manong arak tin pagatang mo, pareho nyo. ay, panunutot pa yun, ayunak. Ay, apayanas ka na panunutan. Ay, adwam. Nay, jing kari mabuwalit so na baboy, ha? Isaw, ti pulutanan tayo. Ay, umay ni misis mo. Unyok! Ay, sos, umayan. Apay nga da ka dito'y bakit? Ha? Damagampay lang no apay? Ay, ikaw agawid akin ton madamdama. Agi inom kami la kadagiti ko kumpare. Nagmayatan ti plano yo. Nay, mare, ita kami laing manangaginom. Italaang manan aya. Iso nga agawid ka pa lang bakit? Ha? Pagawiden nak akas talaang. Pare, kasla na umad ni misis mo ita. Ay, kas lang umarngar alyon. Ay, agawid kan bakit? Awan ti agi inom-inom. Ay, sus. Naungat na talaga. Naumit pare. Ay, nakipanikas na mo time. Pareho nyo, tumakdara kan sa langan, ngagpaisaw, tagawid kayo. Ah? Ha? Padasin nyo pa'y nga awisan nila kay kung aginom. Bitugan kayo amin. Ay, agawid akon. Uwin pare, gawid kayo. Bumitog gayam di bagay mo. Naungat gam ni bakit mo, Unyaw. Oh, anya ngay ti aramidam dita. Ha? Awi! Ay, uwan, bakit? Agawid akon. Nagimasan ti sidaan tayo ita, nanang. Adobo a karne ti baboy ko naman. Adda pa'y igado dito ya. Apay anaimas ti sidaan tayo ita, nanang. Siyempre, buo nga inted ni tatang yu sweldo na. Ala, ingkakit din ayaban, tamangan tayon. Pati dagiti adding mo, ayabamon. Wan, nanang.
Ay, katuan nagmayatan ti timing mo nga imay. Karkar na, manang. Itaman pa'y? Siyempre binutbutang ko dagiti barkada ni manong mo. Ay, wen, nadamag ko day tamanang. Apay, talaga abinutbutang mo ida? Wan, kasta unay ti butang da. Iso asaan dan amabalin nga awis-awisin ni manong mo, tamabutang da kanya. Bueno, papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. At yaman ka ba itingkay, Panang Tarabay. Ay, pudnaw, adda gudgod ni Nineng. Ay, sus! Apay anagudgod, makaakar day ta. Ay, katsaan siguro nga agdigdigos Sapay aglaklako iti merienda. Sapay makit-kita ti gudgod na. Sa dino tayan ti gudgod na. Ay, aguli magkaan. Tay sunday ta lumabas na masidagan. Ay, isungag paisa. Nineng, papanam! Ijay man palingke. Ta, mapanag gumatang iti sursur ko merienda, tata. Ay, kita di saka na. Lumawlawa di gudgod na. Awan mati makita. Mingmingam ngamin ana imbag. Adangag paiso. Apay, tata, nana. Siyaksamo ti pagtungtungtungan niyo? Ay saan? Apay kumapagtungtungan da kangay. O sige, lapsan kayo nga rodan, tagap apuraan. Marurudak man. Apay ngamin anada anak iti kastoy nga skin allergy. Tapay aya. Ibagbagada ngamin di tarwar agud-gud ka now. Madimot ngamin kan kati agsida iti buggoong. Ngam apay nga ipilit mo. Rinaman aklang mo di dinangdang. Sapay di tasakam tinagtubuan day ta skin allergy. Ay, sapay nakauy-uyaw dagiti kakaaruba. Saan dalang na uyaw? Dakas ti ugali da. Ay, di yu as-asit gani Nineng. Apay nga Apay ayang ante. Huwag pweso antay. Ay, ada makakarasakit na. Kakalugaran. Denggan nyo ti bagbagan ni Nana. Sige Nana, ituloy mo. Ni Nineng, anda sakit na agud-god. Makaparyak. Amuyo ka day. Lumawlawa di gud-gud ije gurong na. Matagayam gud-gud na. Saan nga minaman agdigos? Ay, kastaya. Nagadoti danom kabuteng nakit din tagdigos. Ay, kabuteng na nga raw, dagbugaw. Saan nga agdigdigos? Kumaro tigud-gud na ano kasta. Isu nga raw dabalbalagan kaya, saan kayo nga umas asidagkan ko ana? Diyak kaya ti maakaran iti gud-gud. Sino nga'y kumati mayat ang maakaran iti gud-gud? Nangag ko asi kalata ti pagsasaritaan dagiti karuba. Siyak manan? Aday wanda ka kano, tamang maakaran da iti gudgud mo. Nagsakit mo ti pa nagsasauda? Di mat imbagaken ka, asaan anasaya ti panagpampanunot dagiti karuba ta? Ay, kasladaan ako iti makaakar asakit iti kasta pa nagsasauda. Iso anasay-saya at asikan ti umadayo kadakwada. Ay, nasakit tinakam ko iti dayta ngay bagbagada. Saan ko mangagsakit tinakam mo? Liklikam ngamin timakan amang ipaaykan ka iti allergy. Nay, Ninay, anya ti araramidem di taoy? Nay, apay akas la nakigtot ka nakakita kanya. Umayak mo taglaba dito paglalabaan tayo Ay, mapang kay Jia banda. Sa dino? Ijay niyo, ijay. Ay, nagadayon day ta itudto dumapaglabaan.
Katno nga'y maakaran kami iti gudgod, ay narigatan. Asino nga minaya tinagkunang nga da gudgud kaw? Di ka man. Katno makit-kita di tagurong mo day tagudgod mo alumawlawa. Ay, saan na gudgud da itoy? Ay na, saan na kami nga alilawan tagudgod day ta? Kan saan na makaakar da itoy? Siyak man lang yan ti umadayaw, no saan mo akayat ti umadayaw? Ha? Mabutang kami ang maakaran, nariga ti maadani ti gudgod. Agawid gayam ni Tulits. Asino a Tulits? Day ngay karo ba tayo anabayag iti abroad? Nilito? Wen, Tulits ti palayaw na. Ay, agawid gayam nilito. Kat nabayag mati si abroad day jay. Ay, sigurado nga ado ti urnong day jay. Ada nga rod pasarabo tayo ken ko ana Kaanakak day jay kahit. Kasano ko maanagbali na kanakamat. Basta kaanakak. Ay, di ka anakakmat nga rudan Amom nga main, mas ado ti maited ti kabagyan, no aggapoy di abroad. Isu nga ro, nakaanakan ta adwa. Inak makisarabo bakit? Makisarabo? Asino ayati si Mang Pang? Ningay lito akaanakam. Ay, nagbakasyon ni Lito? Inta makisarabo ken kwa na. Ay, kaanakak day jay. Katuan, kaanakam mismo. Ay, ati itad na kanya. Katinta nga roden Ay na, sigurado nga ado ti tao. Mapanak to inton sisyak lang. Kanakan, simangpat kagaya main. Wanangkal, adakon. Arakupan ka man nga rod kaanakan. Ay wana, umasidag ka angkal. Aguray ka man. Anya dagita na labaga ang nagbabasit ang nagtubo di tatakyag mo? Dagito yung angkal. Skin allergy dagitoy. Skin allergy? Good samot dagita. San angkal? Skin allergy lang. Adamot skin allergy ni Auntie Manining. Nga ibagbaga dagiti tao, agud-gud ka no. Isu nga ison ti pag-iistoryaan da dito'y lugar tayo. Gapo iti dayjay nga skin allergy na. Ay kasimat nga rin ni Auntie Anining, ano kasta? Ay sus ka anakan. Nagadon dagiti agsangpat akaruba nga umay makisarabugan ka. Nadamag danghamin ang nagawid ka. Asino nga'y dagita makisarabo? Kalugaran tayo mat saan tayo mat akabagyan dagita? Saan mat talaga? Tada kami lang kini Auntie Anining ti kabagyam. Ay nagapu ka na nakisarabo kini Tulits. Kwa tata, awan igam ko ni. Ay, kadno mapan kami mat makisarabo kan ni kaanakan Tulits. Ado ti inyawid na pasarabaw. Ado nagduduma. Intayo garudan Mabit lang. Aguray kayo. Nay. Apay asiram ti dalan bingay. Ay, aglisi ka man dita. Sakbay amapan kayo makisarabo. Ibagak kada kayo. Nga dagudgod ni Tulits. Anya, good. Ay. Di makaakar asakit. Akas iti sakit ni Neneng bakit mau? Nakarkaro pa'y ket no napumpun no ti dua atakyag na, naglalabaga nagatil ka naw. Anya? Ay, good nga tangag pa iso dayta. Arako pagkuma, saanay, jak kaya ti maakaran iti gudgod, sapay gudgod naggapo iti abroad. Ay, sana gudgod dayta. Anya nga igata dayjay. Skin allergy lang, sana makaakar, kan sana delikado. Saan kayo amabuteng? Pagbutngan mi kumangay kat saan matagudgod dayjay. Huwag nga agpaiso, skin allergy lang dayjay. No arako nakakit, arako pagmay. Ay no biso-biso ti kayat na, ay kat makibiso-biso akmat Sayang matjay pasarabo na. Iso ngayon tayon makisarabaw. Kasjay gayam itan, no marigrigat, ibagayo agudgod. Angam no naggapo iti abroad, skin allergy laeng. Ay, sus! Nakaroon sa dayta skin allergy Tulits. Saan nga tagudgod daytoy? Ay, saan nagudgod dayta? Nagkunamit agudgod. Skin allergy lang. Mabuti nga, takunada agudgod.
Nagmadi adenggan. Ang mga adaywan dagiti tattao. Nagado ti ited mo apasarabo kanyak. Adaywan kakitdain. Anya nga iti panagkunam dito'y sakit ko, nana. Kwa. Ay, apay anana ti awag mo kanyak. Antinak. Anti ka aya? Ay, wan. Siyak, ti ante ba mismo. Anya nga ron ti panagkunam dito'y sakit ko, ante. Skin allergy mo't dayta nga agpaiso ka anakan. Sa nagudgod? Adayo, wagudgod dayta. Imbag man, ta skin allergy lang. San ga magudgod? Ay, itid mo nga ruden jay pasarabo, may. Tapno agawid ka, men. Wan ka anakan. Tanay mapanak pa'y agluto iti kanan may ka ni uncle mo. Di ka madanagan. Sana gudgod dayta. Lakay, agim imbagan ti skin allergy. Nasayat mo't tapno saan da kang adaywan dagiti tattao. Maitkat iti panunot da nga dagudgud mo. Nitulit, saan nakarkaro pa'y tigagatan na? Saan da kinabutang? Siya ka ba sitlaan? Kasta launay ti panangibabada iti kinatao? Kasta nga ron ti ugali dagiti tattao. Gapo ka di tawan makukwartak? Iso agud-gud ti sakit ko? Ket nilito ang naggapo ija abroad. Skin allergy laeng kano. Siyakman mo timapan makisarabo ka ni kaanak kakalito. Mapang ka Padasandak nga uyawan dagita at tao amalamsak tako silapak amin ida. Lumaban na kita lakay. Saan akas idi anak kadomo gaklaan? Kumusta ngay day ta good mo, neneng? Ay, ipilit yung tumat kami na good. Oray saan mo ta good? Good day ta. Ti good, jay sakit ni tulit sa kaanak ka. Ha? Day ti good? Sigurado ka? Naglawagan aday jay ti good. Kat si kangay, anya day ta sakit mo? Ay, day to'y sakit ko. Kat skin allergy laang. Ngamen, imma daw. Idi na nga anak itinabugo nga na dinengdang. Ay, basta. Good day ta. Awan pa nagduadwak. Good day ta sakit mo. No, ado siguro ti maitad ko kada kayo. Skin allergy laang ti sakit ko. Ngam no awan maitad ko kada kayo. Ibagayo na good. Ay na, Auntie Neneng, namiss ka. Ay, namiss ka mo't kaanakan. Nan kita agman dito skin allergy. Kita man tay. Ti ko na dagiti karo ba nga imay nakisarabo kanyak kat skin allergy laeng. Saan damot ang mabutang nga masidag kanyak? Makita mo dagita nagtubo di tagurong ko. Wanan tay, ano nga day ta? Ay, allergiyak nga ro iti bugong. Iso aday to, iti makun ko na nga skin allergy. Kato'y sakit ko nga'y. Good? Ay, yan laki din dagiti akakaaruba ya. Sana bali, Auntie, At napasarabukan ka. Kat isumod day tatirantak dito balayaw. Kan siyempre, kayat kamot ako mustaan, Agpadpada tagayam nga ada sakit na iti kudin. Nay. Apay ngay? Agagatal matan ti kudil ka. Ay, kat gapo siguro day ta, iti panang dildilaw yo kinibagat ko. Adamot agtubtubo ang naglalabaga dito'y kudil ka. Nan, kita agman. Anya ngay dagitan. Saan kan samot ang managdigaw stata, kan managbuggo. Ay, hindi ka managsaw, hindi kasta. Apay nga rod ang nagtubo dagita. Anya ngay nga ta dagito yan. Day tanti bagbagada agudgod tata. Anya? Isuanas kan nga aday wanda ka. Taamangan no makaakar ka. Nana, sa dino ti papananyong? Ay, indak man nagpa-check up ijay ilay. Ngamed, ado tinagtubo dito tel ko anagatal. Ay nan, kita man nana. Ay humad aduda ngamin ka. Good day ta, nana. Ay sus, makaakar unay day ta.
Nahiunay kamot nga agsasaon, neneng. Pudnumat, nana. Ay, di kayo mas asidag kanyak, Ay, kadya nga rugod-gud mo nga, awanan. Hindi pa nga awanan, nana. Diyak nga minin agsidsida iti adabuggoong na. Tapno saan nga agsublay. Ay, siguraw. Mga no skin allergy laang daytoy. Ay, nanana, good-good dayta. Ay, di mo man ipilit. Ala, ingkay pa-check up. Tapno mamati ka agud-good dayta. Nakarkaro pa nga iti skin allergy. Bueno, papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan ni Tibiyag, dito'y drama tayo, Anya Lucky Din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. At yaman kami, itingkay, Panang Tarabay. Itay pa nag-igamam dahi ta cellphone mo, anak ka. Tatang, kasangay nga hindi ka trabaho kita. So, kablaawa, babaan dito yung group chat, may. Ay, Wan, basta dagkasangay ka trabahoan, may. Kablawan mo iti group chat, kuno iti mismo nga opisina, may. Nagsaya atay no kasta, yanaw, anak ka. Tatang, so kablawak dito yung group chat, may. Agyaman na kada kayo, kakabsat. Gapo ta kasangay ita ni Manilin, siya kunti makaammo iti handa na. Ayos, mabsog tayo manan. Jano, si kanti ibaon ko ang mapan gumatang iti kanan tayo. Uwan, madam. Agyaman ak, madam. Ay na, nagsingpot ka at talaga ang manager. Mangrabiitan, yanaw, anak ka. Ay na, namsug akong tatang. Nanganak itayin ni opisina, may. Kasta ay, Wan, mga nakailatan tanay namsugak pa ay. Napanginruar mo man ang cellphone mo. Agkablawak manin na iti group chat mi tatang. Apay, adda ka di manin agkasangay. Wan, kasangay mo iti may sa akatrabahwam na. Anya, agsasarunod ti agkasangay iti opisina yo anak ka. Wan tatang, basta da ito ya bulan, ado ti agkasangay akatrabahwam. Mala, mga anak nga roday, no di mo kayat timangan. Wan tatang, namsugak pa yata naggapo kam nga radi di opisina may. Maturog ak tumod tayo ng madamdama. Nagadutin sa ganam amakmakan, Gabi. Well, madam, kukwa tayo amin dayta. Gaputa dumatan ti makmakan. Mala, kukwa kunti inuman tayo nga arak. Jano, ingka gumatang iti arak. Wan madam, siya kung ti mapanggumatang iti arak ngayon naman tayo. Alaam na ti akwarta, Jano. Iparisibom. Tapno amok tinagastos mo, ha? Sige ma'am, indakaon. Ay. Nagadumat ti inumam nga arak dyan, Alak la iti arak ngayon naman. Ibaga mo na nagadun ti nalak, gabay. Adu pa iti saan nga min inum iti arak. So may sala nga buti talam. Anya? Nagadu pa iti inalam makanam dyan, Nagrawat ka ba tayo? Ay, mangipati ka ba Sana para lang ka dagita makmakan. Ay, pasensya ka na. Saan mo't nga dutin nalak makan? When now, ilag amam matan ni tatang mau. Ay, bawal ti agyawit iti makmakan, dyan, Limalaing nga aldaw tinapalapas. At damanin agkasangay akatrabahwam, yanaw. Wan tatang, iso kablaawak, iti group chat may. Anya laki din yanaw. Tunggal ada agkasangay, kablaawam. Di ka mo nga ron mangyawit iti kanak dito'y balay. May parit ka no tagyawit iti makmakan. Anya? Imposible bawal ti agyawit. Kasanaw no nagado ti handa. Di mabanglis laeng no saan amakan amain. Siyak lang ti paritan da nga agyawit iti makmakan. Anya? Nung dagiti katrabaho ak tagyawit iti makmakan, mabalay. Ay, nalabos mo't daytan. Wan tata, ibagatan to pa nagraho ta. Nagado ka no ti kang karat. Anya laki din dagita at tao. Si kapay ti imutan da. Kit nagado ti makmakan dito'y balay. Napno iti karnay ti rifta. Di alat tayo da kaskaso na. Ay, mabiit man laeng, yanaw. Kapay tatang. Saan ka day nga agkasangay kamot itaabulan? Wan tatang. Awisim man namin dagiti katrabahwam. Ta ipartyak ida iti may saba ka. Anya? Nagalas to gali da. Ibaga na kayo din na nagrawat ka. Kan paritan da ka nga gyaway iti makmakan. Di tayo lat tayo da tutupaanin tatang. Basta pa umayom ida dito intong kasangay mo.
Tauri agiawid da iti adu akarday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, Richard! Agyaman na kada kayo, kakamsat. Aman tayo Adayin saganak dito yung opisina. Nagadungag pa iso ti saganam, Richard. Agkakaim sa mamakan. Wanjano, ipakpakuna ko na kin ka. Bawal ti agyawid. Anya? Ay, sa anak mong agyaw-awid iti makmakang kahit? Iso nga rod nga ipakpakauna kon adi ka agiyawid iti makmakan. Basit lang ti kanem, tanay. Adu tayo nga empleyado amangan. Well, Richard, matungpal ti kaya mau. Agraraman kamat iti makmakan. Awan siguro tinaimas sa makmakan iti balayo. Kita aman day talangam dyan, Kasla di ka agsuksukat iti badon. Iso lang nga iso ti isusud mo nga umayag trabaho. Yanaw, apay analpay ti abaga masimbang pay. Nagalas ka dito ugalik, tata? Ha? Asinaw tinangibagaan nagalas ti ugalan? Isaludsod ko ti song bata niyaw. Apay nalas ti ugalay. Nagsingpad kanto pay anak ka. Nagagit ka. Kan amom ti makilangan ka nagiti tattao. Apay akas jay. Kaslawan paset ko ti opisina pagtrab-trabaho, ha? Kun kay taday tati parikot mau. Agpapaada kami mo amang-amangan. Agam ibagada pala nagrawat, ha? Kanjak amo ti mangibati iti makmakan. Anya lagi din dyan, Sana parikot day ta. Hingga gumatang iti ka naman, nagadumot ti kwartam. Tatang. Naglaing kanto pa yamang kablaaw kadag iti katrabahwam, madag kasangay. Anya nga tano agikat kan iti day nga opisina. Tatulungan naklangan nga agtarakan kadag iti baboy, kas kada baka, kaldeng, manok, kanda dumabay. Kaya't ko pa'y tagtrabaho, tatang. Anya laki day na nakaw. Uray saan ka nga agtrabaho, agbiag kalata. Naglawat ti mulmula kadaga. Nagadaw ti bagas ken nateng tayaw. At dapat nagiti dingway. Tatang. Gumatang ka mamat iti napintas abadaw. Janaw. Kabailam mat ti gumatang iti branded abadaw. Sapatos ken pantalaw no kayat maw. Sanay. Gastos la day ta pampanunutin niya. Suggestion ko laang day ta no kayat mo ti gumatang iti kawas maw ang napintas. Tanay. Tagtagibas si tinda ka, anak kaw. Adda ko mamanen ag-birthday akatrabahuan tayo, tapno mabsog tayo manen. Adda nakakalendar yung agkasangayin ton sumaruno alawas, Manilin. Sino nga, Richard? Ni Jano. Ni Jano ti sumaruno nga ag-birthday? Abakas la naklat ka iti day tang imbagak, Manilin. Ay nadyak lanam namaan nga aghanda day a Jano. Anya kumangay ti kwarta na paghanda na. Sa bagay, agpaiso day tang imbagam. Dinto pa'y makagatang iti baro akawas na. Makagatang kit din iti paghanda na. Ay, nakapimpiman day at tao. Agraraman iti makmakan. Ay, si kamat ti sumarunong ag-birthday dyan, Ini ka makisaritan iti admin, taaglon ka iti paghandam. Ha? Si kalaeng ti saan aghanda no kas pakarikan dyan, Kababain mat kada kami ang nagkasanga iti kalabas, no saan kang aghanda. Nakipangan ka mat kada kamay, nagadupay tikinan mo. Anya? Nagadaw tikinan mo, iti da kami tinag-birthday. So arumbeng laang agpakan kamay, iti kasangay mo. So ngayon ka makisarita na jadmin, umutang ka pa lang iti kastusan mag-birthday. Ay. Paslamat. Ason, dagiti katrabaho, Sursurutan da mo ilatan ni Baos. No sa dino ti papanan na, dada mo ijay. Ay, nalabit ng agpamerienda ni Baos, isusurutan da. Sana ka masidag ka dakwada, tay bagadan tumanan na nagrawo ta. Anyat kikita Jano. Nakamutalang kamutlatan dito'y nagtugawam. Ha? Ay kwa, awan manilain. Adda ka no merienda ko na ni Boss. Mapantayo iti ayan na. Dakailat tatig meriendan. Sa anak pa'y mo amabisin? Aya. Nasaya at matgarod no kasta, Jano. Amangan no ibusam amin dagiti merienda no may kapay makimerienda. Buy-buyaan man ang day ta cellphone mo, anak ka. Kita lang dagiti merienda ngayon pupos day ti group chat mi tatang. Ha? Nan? Kita mamay? Antaw Ha?
Nagadumay tamakmakan da kita. Unta tang. Sana kay mas asidag kadakwada. Nay, apay ngay. Kat empleyado ka ba? Ibagadan to man na nagrawat kan ibusak amin dagiti merienda. Anya laki din na kita katrabaho manakaw. Saan ka mo nagbibising nagmerienda? Nagadunto pa ti mabalin mo mamerienda dito'y balay. Tatang? Adapay dagiti makmaka na naggapuy Amerika. Ngayon pakis ni manong mo doktor. Baybayan nyo lat tayo dan, tatang. Wala ngam tagtagibas si tindakan. Agikat kan dito trabaho. Tagtinulong talaga ni talaw. Tatang? Sa nga pulong nga iktarya ti daga manakaw. Numapit amin dagiti pagay. Adaman ng kwartam. Mabati pagkit kita anda kanyak. Baybayan nyo latan. Agriakak latan kadagiti impos da ah. Apay nga agriak ka pay lang. Kadida ka lang arudan kaya't apakanan. Ayaw. Gagayam ko lat tayo da nga uray na babati pa ng kita da kanyak. Alas 6 pa lang itiagsapa. Ada kan dito yung opisina. Juan Richard. Ado nga mintaramida kita dito yung opisina. Iso na sapa ah? Wala. Ngam nagsapa kalakit din nga umagtrabaho. Bueno, kaya't mo lang tiagpasipsip. Ha? Sige, panawan ka pa dyan, oh. Mapanak matan iti table ko. Huway. Huway talaga. Dinilaw na ka nagsapa? Ngam di na dinilaw ti bagbagi na nasapsapa pa ngam iti siya kasimbang pa. Ha? Adda something wrong dito opisina. Naglaing da ngagdilaw. Di da mo dilaw ti bagbagi da. Umay kayon, adda merienda aginatang ko. Wow! God bless you, boss. Mabsog tayo manan. Nag-iimasenda kita merienda. Mala, mabalin nyo lahat tagyawid. Taadumot da kita merienda. Oh, ningay Jano. Apay, di na kaya ti umay ag merienda. Baybayan nyo ni Jano, boss. Amangan no agkurang pa'y ti merienda tayo. Kat no nagrawad. Agyawid pa'y iti makmakan. Saan nga minamakaramraman iti kakastoy a klase iti makmakan, boss? Isong agraraman. Malala, mangan tayo nga rudan. Agpapas tayo nga agmerienda. Una yung bagbagada. Agraramanak kan iti makmakan. Ibagbagada pa yung agyawid ak iti makmakan kat isodam iti agyaw-awid. Asino nga kada kami agraraman iti makmakan. No siyak timangan, nagadot ibagbagada. Dilawan da amin nagaraw kaw. Oh, apay asaan ka anapan nagmerienda, Jano? Ha? Ay ko nabsugak pa yung manilain. Ay na. Nabsugak ah. Sige labsan ka pa Jano. Ay. Naglay ngagpakitang tao. No nakatalikuda, nagadot ibagbagada kontra kanyak. Nagadupay tinsupot na makmakan. Kasangay mo ita, anak ka. Apay akaslasaan ka, naragsak. Awan pa'y nang kablaw magkanyak dito, group chat may tatang. Anya, idinto tasi ka? Kanayon ka nga agkablaaw, no adag kasangay akatrabaho. Amin dalaki din, ngawan ng kablaw kanyak. Nakadkadlawan na didak kayat ay opisina. Amo kong tiramidag, partiyag jamay sa abaka kan 5 akaldeng. Madakin ka, anak ka. Paka nag-amin dida, kan mabalinda pa'y tiagyawid. Kalpasan na. Agik katakmatan iti dadyang opisina. Nagado tinagsangpet amakmakan. Winyag paisaw. Kaslamot din kasaranti kinaado dagiti putahay. Karni ti baka ken karni ti kalding. Daytoy ati sagana. Nagado. Agpapas tayo amangan. Nala, agpapas kayo amangan. Kapunta kasangay ko ita. Mangtedak pa iti saggay sa kayo akaban abagas. Anya? Pudno ka di daytangay bagbagam? Ikan na kami pa iti sa nga kaban, abagas? Nagadun ngay dayta nga itid mo kada kami, Jano. Wen boss, ngamin, dayto yung timaw, di pa nagkikita tayo dito opisina. Apay ngay. Kalpasan ti pandangan tayo, itid kun ti resignation letter kaw. Diyak kaya tan trabaho ti dayto yung opisina. Nagtalo naklangay. Ay, kababain ti naramid mo ka, Jano. Pakawanan da kamay. Saan ka ko mga resign? Ay, agkid daw kami iti pamakawan dyan. Agsingsingpet kami. Kababain tinaramid. Ala pabagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo. Anyalaki din! Insura ni Teatina Minisize.
isagsagot ka na kayo si Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay Manang Tarabay. Din ti kastoy agasat ko iti biyag ayan. No apay ngamin anak itarayak idikin ni Malong nanang. Kat asino ita ti pabasulang. Kaya't da ka idi apagadalan ka ni tatang mo, ngam inununam mo tinakitaray. O di aganos ka iti adda ita abiyag mo, Fema. Nanang, mano ti anak mi kin ni Malong. 5 amin. Ngam kaslawan asawak akatulongak amang isakad kadakwada. Uy nga ron nakakaasi dagiti anak yo. Ay, anya lakit din ti kastoy agasat ko iti biyag ayan, nanang. Basol mo Sigamat lang tinangaramit iti gasat mo. Nagkunangamin anak itaray ka ken ni Malong. Nanang. No kumata nagadal ka. Di kasla ka kumaitakan ni Landa akasinsin mo. Amaysan amaistra. Nanang. Sa ita, umay kakanyak nagsangit-sangit. Basol ko, nanang. No apay ngamin anak itarayak idikin ni Malong. Agar aruyot ngamin ti kinataar ni Malong, nanang. Iso ana in labak adagos kan ko, ana. Ure man pa'y nataar no irresponsable matlaang. Nanang. Mapakan na kayo nga ron ti kinataar na, alaman. Awanan igatang ko iti balunan dagiti anak ko si daan, nanang. Nagrigat mo't nagbalon dalang iti asin na si daan da. Ay, nanang, pautangan da kun ay di kwartayo. Nalawanan, masya nakadagiti apok. Iso apautangan ka. Naimbaglaangan taada maalami ka ni tatang mo iti kinasenyor may. Taimbaglaangan nga ada maukso iti kanito ti pagkasapulan. Naimbaglaangan ta pinautangan nak ni nanang iti kwarta. Iso nga addaing gatang ko iti bagas. Abay anas ka nga ibagamday ta kanyak. Ay namalong, tapno agsapul ka iti panggadam Kasanon no awanda nanang kantatang ko. Di awanin pagutangak nga igatang ko iti bagas tayo. Awan mat ngamin ti maibagay at trabaho para kanyak. Katuray anya ngamin at trabaho basta nadalos. No karpintero, awan sana may bagay kanyak. Iti da ito'y akinatar ko? Awan madadal ti kinatar ko no kasta. Anya? Anong bayam, bakit? Agsapulak iti trabaho. Tay maibagay iti kinamachok. Agraraman ka? Wen bakit? Mangsapulak iti panggadak. Basta day tayo maibagay iti kinataar ko. Anya ti kunam abalayan ka rin? Ti kunat, tulungan ta kumada Fema ken Malo iti kananda. Ibingayan tayo ida iti kananda. Tadikat kaasi dagiti anak da nga agbisen. Nay, apay, aging gaita nga adda asawa dan, pakpakanin tayo pala ida? Ha, makamuda! Kasi nga ro dagiti apo tayo. Ay, makamuda ni tibiyag da. Nagkuna nga may ngagtaray da iday. Ay. Kanayon ko idi nga ibaga kini Malong. Ano mga asawa, naskain nga da kumamat na bakid abalay na. Kanaskain nga da kumamat natalgid at trabaho na. Ay. Agaman niya tinaramid na. Intaray na di may samot asumang kasubag nga anak mo. Anya nga rod ngay. So asandak man ngay, bibiyang iti parikot da. No agbisinda, ay kat makamudan abalayan. Di ka maasyan ka dagiti apo tayo. Masyanak, gamnaskin nga agnakam dagiti dadakkel da. Bagbaga amtay anak mo Tawan mo't ammo na at trabaho. Ay, makamuda iti biyag da. Didak ibibiyang dita abalayan. No kayat yu ida tulungan, makaamu kayo. Anya ti kukom do ti paraangan nyo kasinsin Fema. Rabiin. Nakaturog ang dagiti anak ko kasinsin Landa. Si Kangay, apay nga da ka payla dito irwar. Di ka payla umunag di tabalayaw. Agpaangin ako mga rod, idi nakita ka dito paraangan nyo. Iso nga inasitgan ka. Anya aya ti pampanunutam dito ay kasinsin. No kasano abumak na nga kasinsin. Anya? Anya kalakit din aya.
Apay akas ti pampanunutom. Umapalak lang amin kan kalanda. May saka itan a maestra. Isu nga ado ti kwartam ita, tagsusweldukan. Wan, agsusweldoak. Ngam saan na kabaknang kasinsin. Unay kalakit din aya. Ngam siya, dandani saan kami amangan. Isu ati adal dita kasinsin. Kat nasaysaya at no nagadal ka. Adi ka kat nakitaray kan ni Malong. Oh, di may isa ka kumamot ita ang maestra akas kanya. Kasinsin. Naimbag kumamot ano nagagat ni Manlong ag trabaho. Ngam saan mat nga ron? Di nakanumang amin amod ag trabaho. Nga uray ag karpintero. Kasta ti rason ti sadot kasinsin. Isu ako na nang agsapol iti trabaho ang maibagay kan kuana. Anya kumangarod at trabaho ti maibagay kan kuana. Kat agpada kayo matasaan ang nakalpas iti panagadalyo. Ta nagtaray kayo lakat ngarod iti. Wan ngarod No di nantupay kayak ti agsakdo iti pagluto may. Ta saan ka no ang maibagay kan kuana day tatrabaho. Isu nga ano saklatan ati agsakdo. Ay, anya lakit din tinatumpo nga mga asawa aya. Kasinsin Fema. Wen nga rod kasinsin. Isu nga apalan ka talaga. Ta maestra ka itan kasinsin. Isu nga ita. Ikagumaan nyo apagadalan dagiti anak yo. Iti kasta, saan da maitulad kada kayo. Akanayon nga agparparikot. Gaputa awan maigatang da iti bagas. Wen kasinsin, talaga akasta ti aramidak. Inton dumadakkel da basit, talaga amang gudak. Kat agornungak para iti panagadal danto. Alala. Umunag kan di tabalayo kasinsin. Ta umunagak matan di tabalay mo itan eh. Nalamukan. Sapay nakasando ka laang. Amangan no agsakit ka. Wen kasinsin. Ala, agsarsarita tanto manan inton maminsan. Adan na sa pula ka panggadak, Fema, bakit? Hindi nasaya at no kasta. Laglagi pa. 5 dagiti anak ta. Jakmat makatrabaho Taaduda mat ngay aywanak. Sapay agdan damot. Sana bali tamanggadak matan. Anyang itinasarakam at trabaho, lakay. Macho dancer, bakit? Ha? Oh, apa nagbulagat ka? Macho dancer iti club? Wen bakit? Anya! O nya Malong, ay kaya't punti kasto ya trabaho ma. Wen daryo, agpada ta amat dancer. Kunak namingging ka pare. Mayat da ito ya trabaho. Nang rona no dagi ta dititip. Aya, adda pa yan nang tid kanyak iti 3,000 pare. Ha? Talaga pare? Kitwen pare. Intid ti maysa doon niya pare. Magustuhan na ti panagmatyo dancer ko. Iti kuan, inikanak mo ten iti kwarta. Aya. Ngamni pare, agpatingga talang iti panagmatyo dancer. Wen, agsala talang, awanin sa balipay. Wen, pare. Oh, da ito'y tinatgadak, bakit? Igatang mo iti bagas. Oh, atoy. Ha? Kwarta mat ngagpaiso lakay? Wen, bakit? Dala, awata mon. Tingkan gumatang iti bagas. Ketsak, maturugak, tanapuyatak. Apay ngay akas ta ti trabaho? Dahil ta ti trabaho may bagay iti kinataar ko, bakit? Isu asaan ka na sumana Lakay. Anya, awatam ka di dito akwartawan no saan? Sige, lakay. Awato. Nay, si kamat ti masabat ko, Fema. Bagas ka di dito sinusun mo? Untatang, napanak gimatang iti bagas dita kanto. Tanalaklaka ti bagas da dita. Imbagman ta dayng gatang mo? Untatang, 15 kilos la dayto. Imbagman ta dayng gatang mo? Untatang, addamat natgadan ni Manlong. Nasayat launay. Sige tatang inakaon. Tapinanawak dagiti anak ko. Sakit nakaturog ni Manlong. Amangan numasinga. Sige tatang, inakaon. Tatang, papanan nyo. Nagapwa ki jebang kagkaw. Apay, sika, papanam. Nakapilis ka matitikas taunay. Tatang, inak manggad. Manggad? Apay, anya ti trabaho? Basta, inak manggad. Oy, sika Manlong
Haggagat ka man trabaho. Tadi kakit mangiramraman iti parikot ni bakit mo. Anya parikot ni bakit ko, tatang? Imay ni katuga nga mababae jay balay. Kat kunana at tumulong kami kano para iti kanan niya. Ha? Ha! Naglalayngan yun gagasawa ngay. Pinili yun ti kasta abiyagyo. Di makamo kayaw. Agtrabaho kayo iti husto. Tapno mangan dagiti anak yaw. Asaan kat aday ta agragrag saklaang ti amuyaw. Anya lakit din ay tatang. At data dito'y dalan. Yung sermonan dakpay. Gaputa masurunak iti kasta langam. Ako namlang baknang ka. Tagayam, mabisbisinan dagiti anak yaw. Anyaya tilang kita, tatang. Aglanglanga ka baknang, salbag ka. Amuyo ka din apay, tatang. Apay. Ngamin, nagtarak unay. Isu ako na yung akaslabak nangak. Aniya? Mala, tatang. Inakon. Sige, agawid kan tumatad. Tengkag digos. Tane, agat anglit kayo. Inakon. Na, naglukaw. Alam nanang, da kayo manlaki ni tatang ti ibaon ko amang panagnak iti trabaho ni Manlong. Anya aya ti trabaho na? Macho dancer, nanang. Macho dancer? Alam nanang, mapan kayo kini tatang. Tapen kanyo nupudno ti kunana at trabaho na. Da kami ti ibaon mo? Di pa ilasi ka? Agsangit ti buridak ko no awanak amariingan na, nanang. No kasta. Nilangan abalayan ti kadwak. Uwan nanang, isulaangan ti kadwayaw. Hoy, tangangam abalayan. Nakanganga kamateng. Abalayan? Ni ka di malong na ijay agsalsala ijay sango. Macho dancer? Iti da ito'y aklab? Sakit? At na babae iti aglikmot na. Ang mga apros kan kwa na. Iso. Ay, apay man tapok kawak ti salpag. Ay, di kag patlaw Nasipngat lang nga rodan dito ayanta. Iso adi na ta makita dito. Iso adi kag patlaw. Pukawam kit din. Kasto ti trabaho na? Iso nakagatang ni bakit na iti bagas da? Kastamol ti ko na ni Fe mga anak ko. Aniya? Mala, rumbortan dito. At least, nakita tan apod no gayam amatyo dancer ni Malong iti may sa aklab. Mala, intan abalayan. Madam Damapay. Intakit din. Madam Damapay kunakmet abalayan. Dito itapay. At to'y manin tinatgadak, bakit? At dangamin nang tad ititip kanya. Isu pa iti limagasot ngayon na. Manumat ha kilo abagas ti magatang daytan. Lakay. Alahan, awata mon. Tayo na akong maturog. Lakay. Numabalin, agsapul kalaangan iti sabali apang gadam. Asaan amatyo dancer. Ngamin, mabainak, lakay. Anya ko matigabain mo? Manipod ita, saan kan asumrok pay iti panggadam. Kat no naglaka trabaho da ita, macho dancer ko naman. Basta mang sapul kan iti sabali apang gadam. Kano saan agsina talaangag. Tatang, napanlat ta ni Manlong iti trabaho na. Ay, anya lakit din ni Manlong aya. Tatang, napanunot ko nga aglako-lako kami langan. No lakit ada pagpunan may. Ay. Alan tatang, tulungan da kami. Mala, mangilakwak iti bakak, apagpunan yung agnegosyo. Kasta ti pangadang ko Manlong. Agnegosyo talangan, ngam ti agpapaay ka amatyo dancer iti club. Apay ay, kat nagmayat tupay. Diyak kaya ti kasta trabaho. Ngam bakit? Agpili ka Manlong. Agtalinaid ka amatyo dancer iti club, wano agnegosyo ta. Anya? Anya, Manlong. Bakit? Gapo iti kinasadot mo. Day ti pinilim at trabaho. Macho dancer iti may sa club. Ha? Ala, agpili ka Manlong. Iti na macho dancer mo, wano da kami a pamilyam. Agpili ka! Bakit? Diyak kaya mapukaw kayo a pamilyak. Iso sige. Umanugot akon iti ko na mga agnegosyo ta. Agigkata kon kas macho dancer iti club. Anya laki din na ya, ti sadot ataw. No pamilyado ka nga bay. Ikag pili-pilay iti paggadam.
Nulakit tanasayaan at trabaho. Anya laki day. Malah papagayam. Ditan tinaggibusan ti may sapay at pakasaritaan iti biyag nga intay pinauluan. Macho dancer. Dito'y drama tayo. Anya laki day. Insurat ni Amor Julian. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.